Ni tariki 5 mweri Jumatatu mwakani jwa 2024 ningo kugwata ugeni kiri nteto chietu cheru themwe nkureterete chio kuma kaunti ya Nairobi, Embu, Tharaka Nithi na isigo bionthe bia kaunti ya Meru. Hamwe na nteto iria nkureterete ni abunge ba Meru kwigika Rais Ruto kiri mworoto jwawe jwa thiri nthiguru ne onde Gachagua akiririte thina cia mira. Raila Odinga na Musalia Mudavadi gutirimana kwariria rwiro rwa Raila AU. Ndwangichia ogwati mbaru bwa ithurano bia majani kuthithia muchemanio. Kuretera gicunche kia biere kia rugono rwa mwanya nkuaga ya chia eriene. Mwonaniria wetu wa mathithio ni Purity Richard na ni Anthony Phineas Imana ngetwa Maureen Kinya. Munini wa Rais Rigathi Gachagua kuonekate kwaririria thina cia mira Meru ni gintu kiria gitumite abunge ba Meru bonekana kuthuraniwe. Abunge ba Banande ni betikaniritie na kaju kamwe kugwata mbaru Rais Ruto kiri mutaratara jwawe jwa urumwe na ngwataniro nthigurune. Ni baugite bone bu bakethra bakithingatira antu akwibangania na ikundi bya kindurijo. Ni bongerete bakariunga gonto kunthe bagitumira thiri tabura Rais aberete. Boniface Mongera ni agutwambiriria chio na kile ambacho keria ndikibantatu jikarone bya bunge nimekwethira bakireba abunge bakuma kaunti ya Meru na ndibugete kumenyekane bobwega kumaja gwetana mbere bo begwata Rais Ruto mbaru kirende kithirira kwathania nthiguru na tiende kithiria reko gwathania mugongo jomwe mubunge John Paul Mwirigi na munini mukaririgete. As Meru leaders, we have already started this journey and we are not ready to divert or to follow any other route, but we want to tell the Kenyans that we are much ready to follow what His Excellency the President has said. Bunge babarenderia bakawajora Rais Ruto ugire weekend inthiru ibethero beriunga ntere monyonyesha nthiguru na tigo kara kwa wake bakethro bakithithia una bakethro nyebe mugwatiria kunja ntumiria thiri. So sisi tutafanya kazi vile rais anatuelekesha, tutafanya pamoja na yeye, na kama kuna mahali tunahitajika na rais kuenda tutaenda. Hatutakuwa tumejifungia kwa constituencies zetu peke yake, tutatembea Kenya mzima tuangaliane vile tunaweza kuendesha kazi yetu. So we just want to reassure kila mtu kwamba tusiambiwe sisi ni regional, hapana, sisi ni national. Na kwatire murunga majuza abunge bakumaruterwa kaunti ya Meru jonekene ja kweberendia munyo Rais Rigathi Gachagua oro ugire abunge bakarenteresha kwao na tekumara gutangatanga ome bakirujithanaia. We are ready to unite this nation, saying that Kenya will not be divided to ethnicity, but Kenya will remain as one. Wameru wako Kenya nzima, so tukisema ati kwamba mali zingine wasipate maendeleo tutakuwa tumefungia Wameru. Wameru wako Mombasa, Wameru wako Lodwar, Wameru wako Moyale, Wameru wako Kenya mzima. Reporter Antosheru TV kumaji karone bya bunge kingi nangine na kinene kemusho Nairobi mbeta Boniface Mongera. Mutongeria wa kiama kia ODM Raila Odinga ne atirimanite na Minister munene Musalia Mudavadi obisine chiawe Railways Nairobi nyumene ne baririti andiki bante torwiro rwa Raila guchwagite AU. Raila na ugete ari na kionthe kirage kuendeka kuona giti giki kia mukaririgite na moroto jwa kugwatithania nthiguru cia Afrika. Nawe Musalia na ugete thirikari nene ni thuranirite bonene gutethia Raila kiri kampeni chiawe na ari na wetiki agatinda giti giki. Anthony Kathenya na riboti hiji.
mutongere wa ngwatanire Azimio Raila Odinga aliwe na kila kionde kuendekana gwitithia na mbere ngwataniro ya ndiji Afrika na gutigila kiroto kiande ino nigikugwatikana ile ngwataniro na maendeleo. Mialieni Raila Odinga ni gwatetwe mbaru ni munene wa mawaziri Musalia Mudavadi akeleithia ati mutarata roju nunenkeretwo irathimo ni Rais William Ruto. I believe that I have sufficient knowledge and experience to be able to move the AU forward. AU is an institution that was founded by the founding fathers of our nation. And their dream was an Africa that was united, an Africa that was cohesive, an Africa that was developed. Kenya is certain that our candidate, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, has credentials and the passion to advocate for Africa's interests globally and champion for more opportunities for Africa and her people. Let me laud our President, His Excellency Dr. William Samoei Ruto, for fully endorsing the candidate and continuing to extensively engage with his counterparts in diverse regions of the continent. So far, our candidature has been positively received. Kulingana na Musalia Mudavadi, thirikari ni banganitie na kuthondeka kamita gutethia kampeni ya Raila Odinga kile gusara giti giki kia mwikari gitwa ngwatanire eno ya ndiji Afrika na ina wetikio ati Odinga akajukio tongoria bobomu. The State Department for Foreign Affairs has established a campaign secretariat which includes the candidate's strategy team. The secretariat will prepare all the briefs for use by the candidate, develop campaign materials, including digital presence, and prepare for the public debate to be broadcast live to African citizens. Utongere bwande ya Kenya buliligilwa kunenkania rietwa Raila Odinga tamurugama gitiki mbira tariki jere mweru enana mwaka ujo. As per the schedule of the AU elections calendar, the deadline for the submission of the regional nominations to the AU Commission is 6th August 2024, 2 months from now. I wish to reiterate the obvious, that I am vying for a position in Africa, not in the government of the Republic of Kenya. But I need the endorsement of the government of Kenya for that African position. Raila Odinga na Musalia Mudavadi balala ya kakitakalea bakuthithega walanilia na ndikibanteto obisini ja Musalia Mudavadi amuji muneno Nairobi. That Africa, the richest continent on the planet Earth in terms of resources, is also the poorest in terms of development. This is the paradox that we want to solve. Kumamuji muneno Nairobi, Mbita Anthony, Rangi wa Kathenya. Rwangi rwa urimi na ndethia rwa ukaria bwandene kamiti ya mianka na ithurano na rwa KTDA ne bathithitie muchemanio jwamwe kire muchemanio jojo ne bariritie ithurano bira bikathithika bia majani tariki 28 cia mweri jojo akia mabai wanda binini bia majani ne boberigiritwe kuthura atongeria bao. Following a joint meeting between the Cabinet Secretary of Agriculture and Livestock Development, Ministry of Interior and National Administration, the Independent Electoral and Boundaries Commission (IEBC), the Team Board of Kenya and the Kenya Teen Development Agency Holdings Limited, on 5th of June 2024 at Kilimo House on elections of small holder tea factories managed by KTDA. The following is now agreed upon. In accordance with the court decree issued on 11th April 2024, elections for directors of all 54 smallholder tea factories will be held on the 28th June 2024.
that the election manual issued by the Tea Board of Kenya shall be amended to align it with the respective tea factories' articles of association, and in particular on qualifications of directors to be O-level certificates. The kilograms of green leaf to be used shall be in accordance with the respective articles, and in particular kilograms from June 2023 to May 24. That the Dispute Resolution Committee provided in the election manual to be reconstituted to transfer and dispute resolution function to the IMBC. That the IMBC to sign contracts with each individual tea factory for the conduct of election for its directors. That the IMBC to prescribe the most transparent process of submission and shortlisting of candidates. And that their notice for declaration of vacancies of directors to be reviewed to indicate that the positions shall fall vacant in the next general meeting. That the parties review the election manual to enable the IMBC to deliver a free, fair, and credible elections scheduled for the 28th June 2024. And finally, that the factories shall indemnify the IMBC on any litigation arising from the elections. So we want to assure the farmers of this country that our resolve is to facilitate a free and fair election for the will of the farmers, or the owners, or the shareholders of these factories is represented through the election that we expect to be done by on the 20th of June. Election will be conducted by the Independent Electoral Boundaries Commission because of their history of conducting free, transparent elections. If you listen to my statement, amemba baroje jwa mubango jwa Ntumburi na Kibirichiane baugete bakandikira obisi ya DCC mubunge na kaunti ya Meru baruga ya kubaromba gotonyera kiri murandi jwa roje juria bakurea ngiri ijirene na ukabere bareaga 500 akigotethia kubangania na kujuigika. Kevin Kimathi ena rugonoru. Amemba ba murandi yoro yakiruota project kumawandini ya Kibirichi baikite karokyo shokaniria kanywa nteresia Ntumburi karokyo ikameteratara mwanya ya uchanga mbele shokaniria Ruiru murandi yo ntere oyi Ruiru rangikitia karibogo kaita na batuire kuriambiru sha Ruiru obisine yeru roteru roje rwa mbere kuingwa roje rwa tura mutethio ta project rwa ingi rwa twa ndoru moru na rwa ingi itebira bikareri oja bibinge bigitete atia bikareri lakini rĩrĩa atongeria baire kana bathatu bakarire nthiguru ibathithiria muchemanio na bakuthithia muchemanio barachwanjira ya uria bakona mbeca iria ikwendeka enda tutetigirwo imurandi tutigirwo na uange inyari twina andu aira twina cio twijite oburomba tutethie na ngirijiri kenda tumbo kwa murandi tuendelea mbere. Amemba bao nyuma kuthikira mono twa mushemani wibarianite buru na ubushire wa asilite Ruiru thai buru ni ontu mwanka thai mbae miringanithia na winyange bwa mbesha kathomba ira mwanka thai tekumba kurungamira Ruiru ende no mwanka bashoka ikiria memba ni ontu bakathi na kanunu koria ugo gitogura mwekuroro tukatufute kwa faundo njere mwekuru ethira ng'ombe ethira nguku ethira nyomba mwekuru atubati goria giuri ontu igwa faunda kabati okukwira ng'ombe ni kwanda cianjoko mwira kira ini faundo ng'ombe je na nde ni ututhithitwe au tutenaki batu twaya tutenaki ya kuga no ngui ni onto kwina faunda ile ariku kintu gake thukitie rujuru rwa bore ni gintu gito management utongeri babui botutongi no tubo tumete batwe na batu taka bwa mbere rai rujuru ingi temu mwerego mwero okonywa temu wabo thugutio okonywa rujuru andu babo na tugekera ni merega mantu ya ruji mande kwa mumemba rojiro ndaru kundo nderegirite ni ruri nangire otonya kunda kathiri turu bwega ma ninya sole ba mubala bankathiri ru bare wao nyera ntiba wetana marito ingobona aba baingi mabala bankathiri ru na ndimbuga kabende tentonya ku
mbigora batore kuigwa. Iyi ndio kaita eneo kaobo ya memba bawite kurengarira mayangiri lira bawitwa kiri kwagirithia rweyo ruringi tina thina ndi ugwa bobo na buru ya kamite barabarunga milite mbese isha rwiru oni nduga to twenjire ora to kwa rujuru ende mbecha tumenyori geta bwega butwira batu twabonekera mbecha tubanengera mbecha lakini tunengera mbecha ta kure wo bwana butwire mbecha uri geta tubonengera mbecha kwambira baiji bwete bwo kweruji ndienda kuga ruji atokarea ende o kimaita uga tutio bwetikia baisia mani aki tutio bwetikia ma na ntu iketha burare kere ruji rwa ingwa na butio twira twimenya ate kinyange twitite gutithuka nkuruki tutio bwetikia mbeca ikariwa na kinyoro mutani bwo indari mumtombera kura shingirie mwa gechonge bare aja na kibethenji kagari kenda to kwa roje rwae rwa mutethia indari ngiri ndombere na inyeji nkarea ende ntene nkane anjare neini na kuga mbeca ni na kuga account ne ruguri bwana mboi account yetirigeria mbeca ile o mbeca ndije account ine na riu ni kenda kuonokia thine nyimbo ya mema baitite ati mwanka thai barua bakandikira atongoria bonthe kinyaba kisiasa ni ontwiba kuona au ni obatethukira buru mwankari atyo twina nene thirikari irio twina DC twina kila kitu twina DO twina chibo atukarara mikate twigwa atyo tubatere no antu atutindite oteaje tukamata mathige tesa sawa kwera ini engere akuraramika tukandika baruga tukagwa tutene imani no bichiereko uko kwa tutethikirwa tukathikirwa no tunya tweta mathige ara kwa DC twarunga mana jware akaja twariria twana akatigwa amenye lakini tukandika baruga tukagwa tutene imani no bichiereko tutene imani no bichiera kwa wito tafadhali kamiti yetu thikireni masira ijau orange baba kwaria kenda rira nkeja mbali na ngabana thi musire jore amurire tubeza tutu atire omba kumenyera twa tutu awa ari tona na rujuru untu bugitatea bombeke atikeja gwita amurira na ndi tuturimana musire gairi kwa tata ka mona kurirwa mbio eroje nene othe ina twi ndia tukarindia u kwa solution ira resolution ira abemba baba kumane yao kinya ethro kayumia atia kwina muntu komiro niyo ende bunga gitone roje itweterekeo Weru TV kumaburi mbita wake uvi kimathi Wamba bwa bikibiki ntere chia marani bwitite na mbere gutabarikia reo tukubwe goro bikibiki thato irairwe ntere chia nkurani mara emwene irachokire yate wa stage ya wirwe kuthira maguta are kuringana na etithia ba bikibiki bamionire gintu tha 11:30 chia rukiri bwana Arua Wamba bwa bikibiki kere gicigo mbunge kia mara na ntura muturi no akabothiete na mbere kwarama muthenya we munthi bikibiki ngeni irethirwe itigitwe stage ya wiru na waya irengi itangene tari na maguta eumbe jeta stage ndadira bikibiki njerwa stage leu ndaligwa bikibiki no njeru tia ilima leto ndaligwa ne atia kule leu ndalingira sabuelia dimo ndamwira kwena bikibiki njeru augu na totemije ni ako auga ni ajete ndacoka ndadigwa social media ndalinga bikibiki mbisa ndamitoma nilio ngwika ikalando na mwene akelipla kwa Facebook auga ni akweja kuona ya ni mboru auga niyo kuringana na mwene bikibiki no toya Isaac Mwaura ariuga bikibiki no erathukirwe mbari cia mitheru tugo bobo na gutigwa barabara nene stage no ya wirwa ara bikibiki ciomba kwethirwo ikirugama toka Kasarani. Ilikuwa ni usiku, pikipiki yangu ikaibiwa kwa plot ikiwa kwa parking. Sasa nikukatwa, ilikatwa tu waya na ikaweza kuenda hapa, ndio nimeipata. Okay, kutoka pale kunaitwa Midheru. Ilikuwa area Midheru. Ikakuwa sasa kuweka kwa social medias, kwa groups za Tharaka Nithi na kila pahali, ndio watu wa bodaboda area hiyo wakaweza kuipata
na kaweza kutuitia. Hizo through social media ndio waliona ikiwa bado nitapa kwa shedi yao, wakaweza kupigia mwenye aliyeka kwa platform, aliyeka namba yake hapo, wakaweza kumpigia. Thithia bikibiki bakirugamo giki baugite ti bikibiki no yonkairomire kwithirwa ikijwo tugoba gukire munthi ayari bikibiki imwe ijitwe mbari cia marima nerengi kwiywa mbari cia wirubu neno engira umite bwa mitheru itigitwa gubarabarani atwaithanga irakaringi ikurangitwo aya twa suspect ni awamba na twaringa riboti kianene bantura twacoka twageri kumeposti mitandao na nile tucokire kukwata ene na mbere ni turegwite kwiyo irari mbia ogu protein na o twikaria ungenjira auga ya ni rairwe side ino ja marima riu ona nigaturigarite muno nuntu ona ba marima barari aya ni rairwo tuko nengene mpia wiru riu nigaturigarite muno baugite thirikari na rwangirwo kariendeiro bateri kumira na kubatetheria botathithia bikibiki gukandana na wagia bokaria bobo tukwira ngai ni thank you na kiu yoneka tontu tikai kawaida kuoneka riu tukuromba thirikari tutetherie boto ingiomba nontu tutena umenyo mwega boto ingitethania bikibiki no wambodire. Sasa usiku kama nimelala ndo naona light inawaka ikizima, si ndo nikasema hebu nitoke nijue nini na happen huko nje. Nikitoka nikiangalia hivi nakuta nduthi naye inaenda, ndio kuraise alarm kupiga nduru nasikia hata sauti. Kiripotera Wero TV kuma gicigo mbunge kia Mara mbitagwa Martin Mugambi. Itana mbere kurumira nteto cietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na chionkuruki. Enjoy digital life with uninterrupted entertainment on your StarTimes decoder. Manage your account from your cell phone on *858# or via WhatsApp on 0730 710077 for self-service. You can also chat with our customer care agent on 0730 710077 or visit any of our business halls for further assistance and to purchase any of our products. StarTimes. Enjoy digital life. Mabate, we mama mabate, ukipata baridi nunua mabate, mama mabate, ukitaka usingizi nunua mabate, ni Rhino, mama mabate, ni Rhino mama. Ukitaka kununua mabati chukua Rhino mabati kutoka Rhino Mabati Factory. Wanakupa exact measurement ndio usave pesa. Ama namuna gani? Awe mabati ya sasa ni ya Rhino, mabati ya sasa ni ya Rhino, chukua mabati mama ya Rhino. Mabati ya kudumu ni ya Rhino pekee. Nilikutengenezea kitu. From different worlds, come a trio with a shared destiny. Nikulinde na ikuongoze. Where will the fashion runway take them? Mimi nitachunga maua yetu vizuri sana hadi wewe narudi. Family business is everything. The beauty and the beats. Shanga, Monday to Friday at 8 p.m. on Maisha Magic Plus.
ngoko watogeni oringi kirinteto chetu cheruthe mwengi chokera na chionkuru kingabana wa kaunti ya Lamu Isatimami muthenya Jwanarua nekite gikaro na abiashara bamuguka kaunti neu na kugwatanira iguru ria mawatho na mitaratara emeru ya kwendia kimera giki kaunti neu yambwa. Kirigikaro giki ngabana atongeria bakendini na endia bamuguka ibagwatanirite ati muguka jokenderwa kendukene na ati mathandukune janjira tau kabere na ati jotetekirwa kwenderwa kwina machukuru kana irombero pobwezete ore muchemanio jwa arimi bamira muguka ministry orimi ya ukaria bwandene na atongeria bambwa jweregeri kuthithika ntuku ya rujo kinya kwethirwa atongeria bambwa ni bagwatanirite na gutumiria bateja muchemanio juria rais oririe minister worimi gwitana kenda gochwa ngwataniro na ntaira ya biashara iji. Na hiyo kauli ya gavana kusema ya kwamba isiuziwe barabarani na isiuziwe watoto ya shule na nini na kadhalika ni mzuri, lakini kwa maoni yangu angefunga kabisa isikuje hapa Lamu, ndio mambo ya ulevi ipungue. Mmokokaa ni bei rahisi. Sasa unaona watoto wakupatiwa hata pesa kidogo, anaenda kununua, badala ya kununua soda anaenda kununua mkokaa, anakata kona. Mimi ningependelea angechukua msimamo kama ule wa gavana wa Mombasa na Taita Taveta na Kilifi. Apige marufuku kabisa mgoka, kwa sababu mgoka uko na maathari kubwa sana. Wengi watu hawalali, wanakuwa paka wenda wazimu, wengine pia nyumbani pia kazi zingine pia zinakuwa ni shida kwa mabibi zao. Kwa hivyo mimi naomba gavana angepiga marufuku kabisa hiyo mgoka isiingie kabisa. Juu pia watoto pia bado still wanakula hivyo na ni bei yake ni rahisi, ama angepandisha revenue ile yake kapandisha juu kama vile county ya Kwale walivyofanya. Sisi ni kuuza mkoka njeti na kuna madhara yake tuko nao. Mheshimiwa wetu alivunja vibanda vyetu, lakini asema tusiusie nje. Tuomba sisi wenye kuuza mkoka njenge vya kukondisha. Kwenye vibanda ni sawa, bora yafunga mkoka, kwani sinda niko wapi. Lakini kama hapa njeti tuomba, kama mimi ndio msaji hapa njeti, tumwombea tuwekee vibanda kuusia mkoka, si hakuna nafasi iko. Watoto ndogo hakuna kuuza. Kama mzazi yenyewe atatuma kijana mdogo mwambie ende kunduka Meru mletee obeti na mkoka, dakika mwisho tabidi aporo ule mama mkoka na anse kusaka. Wamama ndio haribu watoto wao. Tulisikia vibaya, lakini wazazi nao angalia watoto wao. Watoto wasitumwe kununua mkoka, na wengine utuma watoto sikara, wengine utuma pepa. Gavana ameturuhusu kuuza kwenye nduka peke yake, kwa nje hakuna. Na tuamwomba tujengee vibanda kuusia njeti. Eriene ni guntu kumwe taunini ya Maua aria kwithagirwa na kuriana kwa ruji na aria karibu onekaga gwita gukarandire bakwenda kunogokia mathuganio kana kinya kuringa mbicha. Amona bu antu ajane kwithiritwe kugikujirwa mantu ja mathuku jario antu guchiuragira ku kinya miri gutewa nyuma ya kuragirwa guntu kungi. Mwandiki wetu wa Nteto Dennis Mugendi ni agututamburukiria rugono ruru wa Eriene na njira ya ndene na giki ni gichunchi kia biere kia riboti eje ya mwanya. Kiari kiroko kya Murungu ndaginya siboro mbere nkunga neinira wani nantu baratanya sibwetu ntomugambi okendia nthi okendia riene kiroko kya Murungu antu ibakwirite muthako njasho na kwirite ungio twekandi na kwirite ara twitwana mwekuru wantona beana la kwirite nto ithe wa MCA ithe wa Mangiriti ntokumari no akwirire kuru iruiro rwete antu bamana ango gwate ugeni kire gisuze kya biiri kya rugono rwa mwanya rwegie iria riria ri mushine o Maua maoni ja baba ingini ati ni iria ria Murungu kuma tene na kiari riara kinyumba ira mbere nara iria ri kinya kwenja kathinya gwo twitwana turethetie yari ni maribuku tokanitwe kinya kwenja kathinya gwo kanini kotetho yani boke ya kwenja nongere kyorowa ni abau nontu kiari kiroko kya Murungu ndaginya siboro mbere nkunga neinira wani nantu baratanya
sibwetu ntomugambi ukendia ndi ukendia riene kiroko kya murungu iriari nende brambi nini ni kiroko ya murungu na nya tutanete tutakulukira na roiku yani utiringa roi ari nanga akuluka irie burumbere nende kuringira roi nara ni kuntu kwa kiri muno ndi mwana munini ke ya kurite kwiriene twera watu kadingira ng'ombe ku si ya wita na rui kana ng'ombe ithereta ite isiadireriene itu akana so kimiru gitu itu ro mantu yendelea kinywa kumakitambo ndi ile to garwa kinyangere tibati kuria gusia gusiarira ku ntuniria na murungu yo kuria ngoro iria re ile yangite antu ba kuru saiti ba misobo omwe kana beli baratanya balubeta winkiona na medho mumiridie tete na ruiru wa ayo go tena roi watu ya ruiru ya okirobo weso koro ale mubwantai weso koro area muisunge daigira ya sokora gira munyana dai muisunge orariwe ndugira nini pi na kuingilo na katoka njira mpaka njia utana ndugingi njaru bankanto bakata bagiromba mungu bakareka ruiru kareka kure antu bari yambe wewe litendo yana kirobo ndugi ni antu banjire waka idirere mwathani murungu ni akane to kunya kumakiambiriria nya athi macia dibara batu dire ntu buni bayuyu ba ko bakyuyu betu batwira to keta kinya ngombe cia kilugira kimilege kendelea nyara antu beto tano be kinyangere batayira idie ni ati kinyoru ari kinyoru ari ande bwere ruari ndu kinyoru ari muntu agwate kilugira tu idire kithetu akiluguru babare nere ati etira suenera kaviulunga kimba kitiyira ati irienere mwathani ndo sindi ku murungu na sindi ku murungu ndirire nyungu isimira ciantu ithando cia muru ya wiru rumuru waru yara rumuru turera na gwita wakabuitu iria rui na rungira turana ngenge na rungira turana jendare ndirire murungu kanto bare mete mantu ya murungu na kuromba murungu ro wari ku mbere bakanje kuromba murungu ego ya ikiro haleluya na rombesa bakwe imiru bila byanje kura kithingere ngai ni orwawa irikana nde moye mantu tata no to agilugira ara ange menjeleri liara ni wanto to agilugira kende tuite yu kana to kitenje komona ara bate gidire mume tata no nyakio kana nya kangeta ati gilugira yene ati iriare anto ba mao ibathugitie muno kinya simiwa kuya gwithira aba ugunigeleria bakauga baterui na ruru tika kwende ruretetwo imuntu ruru ruyite no twa murungu na ruru gatutwira kuma gaumo ende kinya simu abra be ya bagua angaba kuikile angaba uri njira yo taruiru baraka baina ndo nonto kabaru ya murungu ruru ibo nto wana ruru maneno manto kinya ya goro anto anganini nonto bagwithirwa bo kabagurwa na iria genda dithira lakini iria retetwo imuntu retetwo murungu igari turo ni kari tunya kuma turaciaro katore tirimite itarira twari twana tununu ni twaliunga mawa town na itwera wa kwe kuntu kweta eriene kwari kuntu a kind of sacred place kuntu kinya gutetawa but nowadays kuntu kura kwara inhabitant kura kinya thirikari iria yeranda market kinya lands tukumya demarcation officer ora weyere mawa no mwanke thira imuntu utathwaniritie generations ira ikeya eya and market rantu miunda nara eriene na nara eriene kwero kinya ndaibasu kwero yoyo ambira kweno kwero kwarinya na nyungu cia ngai nyungu cia murungu ntikumenya na what they meant kana reba uai kwari na nyungu cia murungu kwa kwe guntu gutakinya wa kurete na iri kana yoyo ambira kwari na nyungu ithatu na nyungu cieta underground rwo kuma underground rumwe rweto turira nje muthungu tharu ngiro rweto turira nje nthare rungi rweto turira nje nara ukwina national park gutakinya wa nontu bokira nyungu yu ontu ikwera wa muntu neta akinya au na akaurira ona akaura piu na akaria kuonekana na kinya ru aretika mantu yara yalukire only that nare riene kwe wa kwa mea kwera yakiro kuo antu bara beyere baratura kuo meuira turo kuo bara racing ground kenda bona guntu kwa waka iro rende rweyere rweyaruka flood kuna roya rokuma kura rokuma iriene then rwatarisha kinya maisha yantu
generally kinyega itu wa mawa neriene uteki into yonto area re mawa it's not asi kana kitele kinya etebwa nombi ne mawa is a basin generally basin ni ko mean okay akwana le mawa ethiolo kinire man teres yonde kuma kithetu kegoi kaibo ni de make bithiolo nkite mawa ndo ira cionthe ciuma kuntukura ciya ikasetru kuntukumwe au basin ne na ibio nturura kwena in outlet inlet ya ndo ro mawa ruonde re kwaura ruma ire mene biu outlet ni re rua ya channel ndiro eta yonto mbone ruonde rukenama rukawata na ura na ndo ire inginara na nipo kubwerete kwethea ukari rui rutena thina karoe ya kuma tene ndo yicuma kaibu ciuma kaibu ikenama na ni meuro eu na mana meuro igakirwa karabati ni baraba ka alami igatonya na barare akuthithia drainage ngambo njirera bathithia drainage ndira kenda ndui tikaune barakira karabati barareta bawakira karabati kuma Pluto Mwankara ngeto kuonya ikarabati umwanja ira chiuna yarwe nani muro munene yontu iri kuthambia ngare arokona chie igatonya ne inyo irakwa kenda chie ya nau itonya na kugura wakite karabati nora wakire ire ingi nwe woroete antu kinya baba rakwirite eriene nontu ndwe cionthe ciuma kaibu na thirikari nwe bwikure antu bau bonthe nontu rwirute batikwithwa rwi site Timothy Mwenda imurungamiri muciiju jwa maua jura jurikitie igutwika municipality na ari na iji eriene urantu babengi baichi kinyari to eriene rongo ile kuwa ni kuntu kwa rui na rui rwa ya kusetru kumatene lakini nontu bwa adjudication cia miunda na mantu yonto yau anto ibombera kwa lokitwa miunda ko thaa itu kwaria eriene raringi ni private land plot cianto lakini tu thirikari no tuna nguinya yo karia plot cianto itakana na rui lakini in the long run mibango thirikari ni gwakisha nara kuonde anto bombete kubwithia developments iko karitu kuma kirui na tukno karianto bateka bwithia developments nara rui mbago rwitira na itombete weta naona engineers kutega ura tumba kuthiria thine ucheru ikurira na riene no tukuma tene rero irwa karairiene anto bekwoka kuna batura mearam na baitethie plots yo iria iraremere kwanira rui rwa yura ku rukaria ku mwanka mbure yake aitha yuro na rui rwa yura no anto ibaitithirie rukomba ku overflow town mibango era tukubanga na engineers betu ni kuona tukanisha inflow rui tena yariene no turiene rui rwa rwingiro yaku ruma kire ithima bira biri rwongone kuna tuthima tuingi muno tundureni na yariene bira tukuthwanire thai ni kunisha inflow kunisha ku direct ruruma tuthimene tu romba kure kwithwa rute kuyariene no turere kwithariene ro cause damage u kana ro rutonya kire plot ciantu mibango ere kuona kitha tomba kuri direct ru rumba kura wita narariene mbere mini mbere turuyukia na ingwetikia imibango ina ngarama ngonto etekomba kubwithi karaka imibango ina cost implication onto drainage kwenda kana ibwithwa drainage mbe abru tona rwaro itunje kathima na rungirwa rukena man directly mwanka mbone rwina mana na highway Dennis Mugendi Weru TV mucini o maua county ya Meru. Uria wari MCA John Kireria nonekanite kugwata mbaru mubango jwa uthondeki bwa barabara na mutaratara jwa MTF na kuga ni bajo tumire kinya kagita karia ari MCA kire thirikari nkuru kini ameneretie mubunge Shadrack Mweti kire owandikithania bura bwetire na mbere kire sako ya Egoji East Upendo akiuga antu bakuru ibatigi nyuma onto bugwati mbaru kinya ni MCA Domiano Muchoi kagite ni okau MCA Muchoi na ugite kiri ward yawe ni barabara ijiri yake ithondeki rungu rwa MTF ikirikana gutumira milioni 8 na ati erigirite uthondeki bwa barabara kenda mutugikare na nteto iji mubango jwa kuthithia njira jwa MTF kuma jwa ruguriro ni thirikari ya ngabana wa Meru Kawira Mwangaza ni jwithirite jwi kujira mikuchani ukathumba kuma kiria tongeria ara bengi bao batonekene kujugwa tambaru na naru akiari MC wa Karajo Egoji East John Paul Kireria nethirite akiuga ni mubango jumwega na akiuga kiri utongeria baya bari na ngabana wa Kabere
Reito Murungi kireri adiuga na jotumire na MTF yomba kuba kuna bonene. Nitutwaletire MTF tuna kiraitu. Tulikaa chini tukapiga hesabu tukaona pesa mingi haifanyii mwananchi kazi, lakini MTF hataki faida. Ndio tukaendea MTF. Ndio ndondekete barabara ikulune kuma ikulune stage mpanka na laurea nini gitene primary ndondekete na MTF. Ndio ndondekete kathigiri ndondekete na MTF. Ndio ndondekete miurire gwitia mitune ndondekete na MTF. Kwa hiyo nitutwaletire MTF tengaba nao kawira, lakini inafanya kazi mzuri. Watu wageto ni aila. Niada kiredi aboka bene kia dhone entere chego jine MC wadaiji mocho indomiano. Uda wethirete akiuga mobango jo MTF yote na oguni kinyaka nini. Akiuga tawatengete kigena kia milioni nya kirembanjeti ya mwaka jojo. Ere kathira mweri jojo. Ende akiuga kumane na kigena kia milioni nyanya. MTF yethire kithithia njere yake. Milioni juete njira yake hizi ya MTF. Barabara yetu enengero milioni nya. Barabara kia bogi enengero milioni nya. Na teunde kirete barabara kenda. Leo tukaboneka barabara ijire omwaka rohi. Tukara kia gojisi. Itere karuba nikyo tomatuga nishokwe kile contractors. Kenda turondeka barabara nyingi nkoroki na kiruandika ni bwantu bakuru burabura etithitwe na mbere mweri muthiru ni thirikari nene kireria na mochoi badiuga ntu bagicunje kia 40 kuma kirigana kia Karibego jibarani bakuru kuma wandini yao ni bethirite bagitewa ome. Muongea na mheshimiwa daktari Dr. Mwiti, mimi nimenyamaza, nilikuwa nangojea nini muongee. Hakuna mtu ameongea. 40%. Na rais anasema kila mtu ambaye amefikisha 70 years aajiriwe na apeane account aanze kuwekewa pesa. Lakini wetu na hata Igoji West kuna hiyo shinda. 40%. Mkiandika watu 10, watu 4 hawako kwa hiyo list. Anto wala baulete kile system bambe badidiyate. MCA Mochoi na rombete abunge bambunge nene bagakuru kia muswanda jwa kigena juro daiji akiuga nejo kwenyeria mukari wa kawethire mono na kethira bakejo kuru kia bambe bagarure chunche bimwe netukuromba ito finance bill ebete bari review etega akoroke kana at least amend kenda to hakikisha kedo etetewe amendo onto lewe tuweka kinyawa toma mbesa mbesha na iweta bageya kinyote gambanki egugo kinyasa kweje demuomba kuona tugishoka pirone ni migambo ira tongeria babaritete kagitene karabako gwatanite na Karibego jisti kire kuruguria sako enjeru wandineje ire kwirikane gwatimbaru ne mubango jwa na rigi jurane jorimi kuma kire banki ya Kimandhi Guru. Ordinary people can be millionaires. Ile tunatakiwa ni kubandisha tu mawazo na tuanze safari. Karenturi ndio waziri wa kilimo akifanya memorandum zote iza mambo ya World Bank Nairobi inasambazwa kwa mangavana. Kuma wandine yegoji stige shigombungi ka Southimenti nke report randito shawero rea kwa rieto ni Mutugi Kare. Nkatho cia mwanyi kugwatanira na bau twikire nteto cietu ceru themwe tucemanie thaa 3:30 nkumenyithia ici na ingi nkurukieta na mbere na gukenera mibango ndene ya Weru TV. Mbeta Maureen Kinya, Antonia Phineas Imana, mwonani retwa mathithio ni Purity Richard.